Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Caca. Maga nak pa iya. Di pusiku. Magi tapalau si buat darah labar. Nakku memang kaya anak-anak ilang mata lawari. Au. Lega. Udah cerita. Apa pasti ala tuka? Nakku memang ka polisi selidiki mayak na labari. Manasan makadaro untuk si jariku. Apa iya pak darah rio ului? Nena ruli wak pusiku makukui. Tapi mudah-mudahan di migage anak-anak lemot talabar. Iya. Akong kawin ada masalah tong. Kita anak na lebar ni. Tenang gitu. Baco. Oh. Tiga bapak nak. Engkam ke derewa. Innalillahi inna rajiun. Gue nasa tematoy. Kapopawi. Berarti katungan nyaro anak-anak metelewari. Sabar aku nak. Jadi magana waseng niku burui. Guys, iku berua. Awi Muhammad Rasulullah. Wani pihapa iku burui. Mah ginawas di gatau lopawak. Nakama wasek bulai. Nama catumak mengaji. Wah apalak mapatiha. Fatihah, Al-Fatihah. Berputih deku buruk nak. Ini wak semerti pau. Sabar aku nak. Naku malu pukul muka ko boleh na. Kama tu nan re balai rako aga. Kasih na. Amasiahan na ro anak na labar. Dek tu ni gamak na dek tu ni ga bapak na. Dek tu ruah sungusang kita pernah salai bawa ke halabar. Tapi alamu aro deh cepat dek tu mana sapa ke polis. Kurang ni lembat labar. Iyo. Tapi harus kalau ku buruk ni melok dampung bolok-bolok tu. Bapak, Magaku. engkau tahu siapa ki? Iga. Akan sapar ka. Dek tu narwising. Makan rawi tak? Makun rai. Tanya apa tagi-tagi? Dek tu narwising bapak. Pak TV tak tase. Iya ngare tu pai. Tanya tantanu. Dek tu narwising bapak. Iko tu. Dek mana hanai seng? Kami miseng iko diki. Culai mi. Apa dia ngeteris ya bapak? Agi pa ikubur ko bapak. Anu makasih bake kata makabi bake kata dare nakabawin ka den re. Jadi siseng ulem mo terus tayo bebe na. Mana matur re. Yang ngarit makun rai.
tiga ngar era nak darai. Macam nek nasib disapek na dik poitai. Balandai. Lu lagi bikin apa di sini, Matkel? Dik mah. Dik kami takik mundur tudak ko eh. Ai perhatikan dari jauh, you lagi cari sesuatu. Wah. Sembarat to. Jadi panggil sama teman Ai. Siapa? Ayo ikut saja. Ini kan yang you cari. Wah. Sembarat to ke Balanda. You jujur saja, Matkel. Ai tahu isi pikiran you. Pada to ku sedingi ku sandra Balanda. Weh, apa panggil kan kak? Siapa we? Panggil ku. Panggil ki. Balanda. Apa, Matkel? Aku tanahnya gaseng nero. Kenapa bukan you saja? Iku bahawan masuk Balanda. Kat. Kata Matkel, nama you siapa? Belandai. Iya sih na balu. Nakui ko na iku tuna. Nama you siapa? Sahra namaku. Balanda. Pawang igai. Tegi munro. Apa napano ita kumendra ku kampung Makkah aja. Balanda, tanya Ki. Kalau mau cari tahu, suruh bertanya sendiri. Jangan pakai perantara kayak apa saja. Bukan laki-laki. Maga niru. You bukan laki-laki, Matkel. Kalau gumi itu Balanda. Tiga ku guru na lawarin. Gawin na sapa teman tuh ya. Dia repetan na chin itu. Oh Bari. 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 Hei, si sapa aku buru na. Dek aku buru nu Bari. Jaro awak ke anak ko mati ko pa ka. Maagani na ko makkuy. Lipo ni sape ko buru no. Oh Bari. Bete ko ay na kumita ka. Cube naga. Wah lah. Wah. Apa ta selen hayay. Wah seni setan na bari malino. Kita ngaga, dek gaga si tamatampang wa. Ago isapa, den repapurati kaki pulko karamaye. Wita kecende ki kuburu Curiga ka seding. Oh. Pakai gubur ko pa ikoy. Man ka pakai kuburu wa. Ikaw makutana. Tigi pa ilum malabaring.
Apa wani mani ga ilmu i? Wani. Jadi gagas di wani toy lemme. Nasosok ang kakurma jaga sapi wa na. Di gagos di tomate wani. Kumi hapalik dari na lemu. Di matua selobari. Tiada rugi. Kalau mana tuku dari na nasural lembali. Lau gak rupai dari na. Hei, bela ku tonan no sampai ku menrai. Kumi hapalik dari na lemu. Jadi esok di mapau kedak kue darat na lemme. Di tomak kadang ka tomate. Iya salah pawa tu. Paring kalingan na salah-salah tu. Pero kijapok yung main nih bos. Keliling kampung, malas kasari mantan ribala ka. Sambil belajar tam aku bahasa Bugis sih. Karena aku mantan rin itu. Oh iya bos. Oke. Katungin kuburu na lamari. Katungin ni kuburu na lamari. Ngawi. Magi na magatim ako kulawari. Namas makadaya matuwa na iko. Magi na iko riolo lao. Ulo iya na riolo lao. Nja na iko. Desi na cucu. Iko na takala iko na lawaring dyan iya. Hello mo batu iya. Ay bari desi di musana sana tapom salay bawak ki. Na baru-baru mi kasi si Pak Bunga, pura si Pak Kacai-cai. Magi tapom salay bawak ki ya bari. Awi bari. Padahal kasih pura mempawang ngero anak-anak pengajari makadanjak na mula bola na lebar TV kengi bangku. Awi magi na tapang katomi halom mata ko. Kedi ku sedih bari. Ana rojak na bari na kumajan cita nasi kuning na pada itu pati. Maga ni tapan na mata bawak itu tahu bari. Naya naroy ada welok lah ada mak janci ku tahu pak ye wak tahu gengi makuin nai nawet taki tahu bari nawet taki magani ko na kena apa awe bari ku ni rupai bari di capu ame mataku. Nya aku lokoi lo malok dampuk kui ku baring. Mana rodik ga salah ku kui ku tetek apa lo dampuk baring. Dapudo na kasih made cima ku rumayon ronu. Tapi tetek gue masih sisa bari tetek ku pak pasalah ku. Tapi dapudo na dek tomah bari. Ku nirpek bari di. Patiha. Ami. Kawin na di gayi tak pato-pato nu baringi. Nasalah narwa supator ku tahu ya papator ku bari. Natalong mo matu malopo si mo dala sambe ya pato nu bari. Detet to bari. Tan dosa anu ro. Bolok-bolok ki ko bari di bara mak kecek-kecek lau ni.
Lau ka pa yo lo bari. Assalamualaikum. Bari. Deh pasal di Victory, mai. Bagi mengharami tak kak? Iya. Atau mana boleh? Oke. Agak sih masuk malok kamu. Nih mah, nah aku melok kawita. Anak no to iya. Anakku tuh hama sa iko. Magi pale muti mako cari-cari sita sa lopo ko anak no melok mita. Lo karo sama benih-benih sa bawah anakku. Aga na waso. Pura pa na de. Musalay sila kain no. Ade, alay na salay ka. Nabalok balay ng palok ka. Yan na tulog kalau kamak benih. Kumapak ko nito cerita na de. Nawa benih-benih. Kala may toma ni kumonro. Nagwe nang kamu pahak kumoro kumay ko balay. Hak aga. Engka hapan ka na kumoro kumay. Kumapak ko nito cerita na de. Nito wisang. Para kay toma ni ki. Ano to? Ay, misa sila ko dari baru. Ada mo asal dede mahi. Maha ni ro. Baru-baru ka. Kita sa ako na kujuka ko. Hidi hawa. Pada si dingero anak nai. Hey. Ya tuh ngengi. Magi na na tika ko polisi. Lo ka maga na tika sama aku bersalah. Allah. Melarikan diri ko hapai. Melarikan diri ya, gawai. Pau. Kan itu main ku buru nalabar purani ku buru. Iya wasa to ni mak kada mak bonga-bonga mo lam telawari. Lo ton ko hapalik metai. Liba kasih padiku. Ah, gak nasi teman tua ya. Ih, gue mete jibaring sama aku foto tahu ya. Agak. Lo tuh mata ka. Bagi nam lari. Itu seru itu. Michael. Ke Belanda. Kenapa yung masara sekali? Tiga Masara Belanda. Dek apa? Tidak usah masara, Matkel. Sana ada Deksara. Ke Belanda. You ke sana saja, Matkel. Wah, Matkel, you perlihatkan kelaki-lakian you. Masa lu apitang agagay Belanda? Maksud I bukan yang itu. Maksud I perlihatkan keberanian you, kejantanan you, supaya you tidak dikatai bukan laki-laki. Bagus ke cara Belanda? You harus ke sana terlihat cool. Bagus garu. You harus cool, Matkel. Begini. Begitu. Oke. Tapi maksud saya, you tidak harus seperti itu terus, Matkel.
Panas na sedih. Di sini nak tudang-tudang ni. Maka cek hawa na. Ada pek lagi ini di sini. Hendak keterlihatan ni. Anu. Matkel nama aku. Matkel, dari tadi kak duduk di sini. Alasan juga tidak lihat kak. Bah, hendak keterlihatan ki memang. Di mana ki balik situngan na tinggal? Kabar ki kuliah di sini maka aja di kampung ni. Di kampung sebelah kak tinggal. Kenapa kak? Oh, tidak Ji. Terus kenapa nak pegang terus gitu dah gunung? Supaya terlihat cool kak, nak bilang temanku. Supaya tidak tahu bilangi kak, anu bukan laki-laki. Tidak begitu juga pengurang. Bos, apa njo bahasa Bugisna bala? Bola. Kamano ki nahi. Bos, sing kamu kecini njo patipu-tipu bos. No jeng, kalian namin tayo anjo. Cuma tayo anjo nakikperhatika. Anjo ba ini ya? Ngapa njo ini ya bos? Yan aja, tagal kan. Apa pek diambil tudan-tudan di sini? Ndak. Wahai mataku riang kana kurane lainge mewasi pali joka si. Oh, jadi begitu kak Pak? Jadi ini alasan tak tinggal kak? Ih, apakah kita? Masih bertanya ki bilang apa? Jelas-jelas ditinggali kak demi dipilih itu anak bambung daripada saya. Kak, lebih kupilih memang dia karena dia ada waktu untuk saya, sedangkan kita tidak ada sama sekali waktu untuk saya. Sibuk Ki dengan urusan tak sendiri. Dek, saya sibuk karena kerjaan Ji, bukan yang lain. Tapi setidaknya Kak, ada waktu tak sedikit buat saya. Sudah Milek, sudah. Itulah, wajah ini wah ini. Aduh, ikut jangan. Apa tuh kayak ini? Tiap maki bos. Pulang aku. Jam aku lagi pernah ganggu Kak. Iya Andi, dek na tu ganggu ki, tapi saya dimpa pas aku koi di. Iya Andi, siap mak bersai mewah mana kita mak pojeri di. Tapi dia ulem menna mewai, tapa pojita. Beneng wisangiri mulana andri muma posisi wali api. Kak, tak apa-apa Jiki. Enggak jadi. Ih, nak berdarah kita. Ayam pergi obati. Ayo nih. Bos, apa tak mentung kanjo cewek kah bos? Mantang kun jono Ji. Oh, cantik na tundi. Cantik mi tapi tema kate patah. Kenapa nak kulih bos? Gara-gara kamu itu ku putus sola kalian. Kata nama Rino menelpon tuh. Belum kenapa nak sih?
Bos. Tiap makin pikir bos. Pak Rizky turun tak. Jai jukuri tamparang bos. Memang jadi jukuri tamparang, tapi pernah cukup bolo nih ngai. Beh, kenapa kamu jo bos? Tiada mau nak kuisengi, katanya cukup bolu di tamparang ah. Oh, tapi pernah cukup jabir. Jadi pengempang ah bos. Ya, itu lagi. Tiada aja bos. Bi, acir lagi bos. Bi, Antar kamera rumah sakit aja. awi bos, awi. Baku kan iya. Anak kuasa ini tak laleng kamar ai. Jadi kutiga nak cina matiin roy ya. Nadek tu kapan awak dimatiin roy si bawah. Apa pura di masarang. Situ kasek di. Cakap tulun ni cina namo ya. Begitu sih teman-teman sebentar. Lau palari. Ketupe kopi, ini dekat kok. Mama eh. Bibi pa tomato ay. Nasi tartona ko piku, nak julu mata topi. Lo kasi kana lepak. Bari, ulepak ku apa tasi leka. Wasuto no mati no. Ganasa tomato ay. Iga hamate. Tapi tumumpo tu. Iga hamak kena mate kak. Pakuin di baringi. Mamelok kapan aku tu datu lagi. Pak tak selemu pak. Cika mata aku tu. Anak nu pura uang. Kedai kat tinggi bapak nu. May nama kedai pura niku buru. Iyo. Apa wasut tu ngingkero anak na lemet aku. Anak-anak aga. Wah, sengkana anak pura mo janci nasi kuni bari. Nadik mo tepati jadi macai. Ya naru nasa elok ko law na watak ko Wah, sambarato tu iko. Law to na sapa ko buru. Makadaman niya ro pakai ko buru Kaya ko to mi tu darat na ko buru labari. Law na ko darat no. Ang katong aku buru baru kerwita. Law na malaw dampeng bacaan ko pati ha. Tumong pa hapay ko. Demi to gagay ko banta. Apa salah paring kalinga ko ya tu? Wah, sama aku mah taruh-taruh bari. Pabanta. Aga. Pabanta. Aga bari. Paring kalinga no. Iga matuwe makida mataru-taru kak bari. Tapi mak dengo-dengo masih di dalam ciliku. Pura aku mau lepasang Pak Jago. Bari. Lisu nak payo lo na. Igo teguh. Malah dampak aku igo na. Pak Wasetun mati no. Wabanta. Aga bari si mata manguli-uli. Kaca kopiku. Iya di. Si JP. Ada pengikap apa Indi lah? Oh iya dai. Dari geku.
Ala dici kumarin kali nga to minum banta. Kenapa ini? Lu bayi nah. Sakit. Baru begitu. Laki-laki ku itu. Oh iya di. Jadi pacaran lagi ini? Ih, sembarangan nah ini. Tidak tunjuk itu tadi bilang nih. Lebih dipilih kak daripada itu tola. Iya, memang. Kamu mau jangan kasih panas-panas tola. Apa tak memang ke tola? Pacar tak? Wah, bukan. Nantangku nih. Oh, mantap mi Belanda. Tapi magi pengen masuk gemaku. Yes, Matkel. Tapi tangan you jangan begitu terus. Wah, sekul Belanda. Iya, tapi nggak begitu juga. Tapi kenapa bisa putus sama itu lah? Oh, begini. Tidak ada waktunya untuk saya. Sibuki dengan urusannya. Begitu je memang dek laki-laki. 99% laki-laki sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Saya dek 1% nah tidak pernah gak sibuk dengan pekerjaan. Lebih pentingkan pasanganku. Kalau ada cawa kue Belanda. Hehehe. Tuh Belanda mah cawa. Apa lucu? Belanda. Mama lo kapan nak kumi cukup boleh kue. Abang kel upah sulung adik Sarah. Oh, yes, Matkel. Belanda. Masuk ku, mendek ku boleh kue. Yang mundur ku tu. Nanti keh. Aku pengen melihat kat kalur si doko. Uang you cuma 1.000, Matkel. Tak cukup beli 1 bungkus. Belanda. Ya tu na ruasan na kenai. Apa masa lu kat makda si bapak liak ka. Nang ka cewek rolota. Iji ku sedih. Oh, oke. Sarah, sebenarnya tuh dari awal kita mula si runtuh jatuh kata banyu dari sepeda. Ada perasaannya kido-kido. Masuk na tuh Boji ki mau ki jadi pacarku. Ih, sembarang mina bilang ini. Nggak mau pacaran, malas mak. Tapi ngapujilah dekan di. Silami, mau pulang. Papa paham aku di sini. Boleh kasih Desara. Pediku tu. Tiga ni Belandai nasi bapak mi suruh beli kaluru. Belandai wah iki. Belanda. Kenapa, Matkel? Natulak ka Desara. Sabar, Matkel. Tapi kaluru Belanda. Main nak kasih pul Belanda. Uang you cuma 1.000. Maga ni pak balik masih kip maku. Ulo nampak kena si pupa. Itulah tu lah.